Bakanyo. Maneno ngode Migori County. Migori County. Thank you so much. Josia ya Manka, Josia poko danjana, Josia nedoni Morosa Beach kama miwili. Kimaja sia mora go, Josia ya niku huyo ni to chaka nyero. Yumi yoka Josia ya oro angi mumio na we yongo, na kimumio na we kendo ne angi la ko Josia ya, Josia ya. Ko ora chini patri ne mona ko ne ke ko. Bwana naona manyero ni Umaru. Kidu ko na ke ko moyo kare ke ko na ke ko mago moyo kare mana ke ko tafadhali japiano ageni karakani jairo dakika mateni useromi kijai nenyi mabecho ko mago wita yawa japiano ni mabecho ko wita okan ni wuoka nyaka sapa ti ilipati go geti kasa reyo koro wuto kakine no ge ni no kwase buku gete ade kumika ngane no kati tafadhali ya Charles Staff manobi wende hapa ni nene kako chale ni responsible watu ni nene kako nyetende ope mopende gedako otim pido tike tamo maisha twende kazi shikilia tafadhali ibra paruni makoro ya management maraba kako mutami hiyo gino no selos kipi makoro ni one komo kipi maneno leta maji mado soda kawan twende kazi leta maji utani wewe kwa mado leta bonte yawa hilo selos kipi yeye Achal
warwak popcorn. Popcorn mineno ni koro ene mwalimu mar ng'ama timone release kawuono. Lakini Queen gimitimo ne wawuori release gimatin makawo mana seconds iluonge chuo mang'eny kama. Release gimatin ni release tu. Bas koro wabiro konyo Queen releasing. Queen ka release to luongo ji releasing. Ating'eni jomoko tie maka release to lorore ot to gi release. Ne pok ng'ato winja. Tafadhali popcorn. Koro kidwaro jok mamiyo aneno ni thum chudo gin kaka Chido Japesa, jok madendgi becho gin kaka popcorn. Jok madendgi becho ini popcorn kuchung' to wacho ni yana jathum kumulo iye kama. To nyithi gweng'no teno jana jathum wacho ni ka jathum dende ber kama kar we wadonje thum. Tafadhali japiano. Meanwhile ndani ya nyumba kawuono wan gi ji mang'eny kabisa. Wan gi Fredija Kadongo Madisco nika. Wan kaendi gi Lawija Kabonyo manochwanyore gi nyako madende tindo makata sianda ne onge upenje ni giri mane makoth goyo maning'e ni Lawija Kabonyo. Koro ka wan kaendi gi JD Kajeri emonoyudo nyako mohero dhi e lum mokone ne mama wero bunge manja pesa mondo chul kumoro nitie kuthe moko machuoyo sianda ji jomimiyo ema winjo wacho mano JD Kajeri. Haya kaendi wan gi Fredija Kadongo mawacho ni an chiega tamulo mana gi kidole ani chiega no asoko gi mana gi kidole. Mano Fredija Kadongo. Ang'en ka wan kaendi gi Apengo wuono tiato iluongo ni jaluo number 1 osedonjo. Anene ka ichaido Nyaimbo wena ot kaka wuono pong' iluongo ni International. Odelo in kaka japuonj popcorn pigo ariyo gi puong' kasto wagere next step. What was the next step? Meanwhile, nyathi ma nyako kibet gi ng'ama wuoyi Sheklia, kibet gi nyathi ma wuoyi tineno ka oluongo waiter to en ema owuoyogo. Guok onge pesa penjo gik mabeche tin. Werigo kabisa lok mesa. Ka ng'ano dwa nyiepo ni oweyi thuolo iwuo gi waiter kendi. Gimoro mar ni kuja uko na soda dogo. We ng'ano wach gimodwaro. Odwaro no black label. Are we together up to that point? Tafadhali warembo, are we together up to Aya, twende kazi.
wachiel. Kar mano bwana ide waketho budho. Ine nyalo yudo nyiri ariyo, ine pane bas, akone kaka an gi pesa. Kar iwinjo mane baby, ongolo no form, we wacham. Kasto ang' iwang'o gik sa apar idwa ka wachiel, kar gimbe gidhi losore kendgi, ne gisejiso. Sawa? Yeah. Koro kuom gidhi mos, kapok gigolo pesa ni kuom gidhi kanyo penjgi, waringo
Jaipo, Zaki Jaipo, Jaipo. Zé
se biro kole kanyano kago lao kia ka unonge gimwatimo ema Elvis parone jana nyambo lonye lao na biro wei mari logo ni Elvis kadoni wapi makofi yake once again Gate kachake Paul Uru Yoma logo ni Paul Japeza Paul na tuiweke sigu mionge logo ni Paul Japeza Gate kachake Enos Katoto jine kachama serious wango kada twas jine kama serious koro gini koro yebo na we next level gini
Thank you.
yoma. Yes. Ya pili biro maraj. Ibiro maraj. Ibiro maraj. Ibiro maraj kwele ka. Ayo baruwe chuo. Sani koro wetu luo. Ibi. Adani mondo.
ngiri mo. Professor Fadi kia ikata. Afanya ngepewa Queen dilema team Professor wacho ni dilema team prof. Sabu siepena usipe wilo batel. Sabu kengi kebi kama ndo peso legi. Sabu kia saniko kidoni industry kia ne prof. Industry
Queen Nyambewa, it is amazing. Thank you so much. Kauono, wageni wanakuja for the first time. Leo tuna launch ngoma mbili kadhaa tumesikia. Zimetoka kwa Queen Nyambewa. Tayari Amelienge amelifanya, tuko hapa. You can go to YouTube, subscribe, enjoy, celebrate, like, thumbs up and like. Showman. Tuko na Enos Katoto Showman. huko. Enos Katoto. Showman. Regia kadogo Zenondo. Somebody else, my right? Sorry. All right. The audience, my right? Rosalia is here, my right? President, you are my right? I'm also comedian, right? Your person na lugile poguru. Right, my right? Artists, I'm promoting you guys where you're doing. I'm going to let you, I'll promote you guys, my right? Yes. I'm saying that today, I'm adding you another $1 shillings, my right? Queen become person. Queen become person. Queen become person. Queen become pesa. Become person. Queen become person. Chumuni kumeni chumuni pesa. I'm really here, my right? Yes, Mara pesa Check out the US dollars and your right? tiendelika usiku namba ni. That is for my right, that buys it out for my right. Mara tiendelika usiku namba ni. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Ineno simna prof. Uneno miwagi. We make money. We make money, not money, right? Yeah. Owacho no keto 10,000. Jatala hiyo kodi hiyo miti yuko kwa pesa. Hiyo miti yuko kwa pesa kana na pako medley. Watayari. Or 10,000. Hiyo miti yuko kwa pesa. Ladies, I am here, look for me, man. Yeah. My number is 273. Katelo mekoro sino ya ochiola kanama. Mano kwa pesa die. Mano kwa pesa. Mochi kwa namba no. Mano kwa pesa die. Yeah. Kare pesa. Pesa ni mata. Pesa de mate. Pesa yawa. Pesa. My money. Yeah, your man. But ingeno kwendi maombe pesa ndo bonzo ndo segole kanyo. Mano tu kibango shua. Mano tu anago shua wakati ni wacho malani. Mano tu shua Pesa bero. pesa beri. Ubeli no ombe kwa Afadhali nako itu pesa kikwei. kuko nini akini pesa kidhako iyera ngotoa shona. Ibe doya. Pesa ni bibi kwa mfumo. Yiki pesa kidhako iyera ngo. Pesa ni bibi mfumo. Pesa ni bibi kwa mfumo. Yo halo. Yeah. Tafadhali kuko nini yako no poko meri. Nyaka sani podo ndero ko ni wachine no ko ni usimu. La kuko Bana nongo na wilo batel. Usimla prof. Mago sipi mapengele watu ni bi. Padi benetie, padi poni wa kiboro podo manyuwi. Again such body. ipenjo ne apengle. Yeah. Ka kili ni nywele. To kare professor to tima nge university. Ka kili ni nywele. Mano ene na kipenjo. Pesa kidaki yero. Gikmo pesa. Pesa ni yero gik mfumo. Pesa ni bibi gikmo fuo. Bwana, wala wala. Twende kazi. Twende kazi. Ya kadogo. Iwacho ni. Wapi makofi mpeja kadogo. Ya wanyaka jamani mredo pale ya watu moja wa. Okipande yete.
But
wachone. Jonaye jomina diambore.
tich pia boss. Ngene jo pong ni. Tafadhali kuponie to kenyal madho kongo mama kata magoli stage po. Riwalo. Poke we. Mano poke men. Wapi makofi ya professor? Wakaka MC. Wadonwa tiyo professional, yeah? Wasomo ibodeke. Okay. Wadonwa tiyo professional, yeah? Yes. Wadongi jopo Mario mapokwa lungo jopo memani e posta. Wadongi jopo Mario mapokwa temo nane. Mapokwa lungo. Wakolane watonio ako samne une state. Ne utamo enos katoto gocho. Enos katoto. Ike chingane ono ojo. No. Yako samne une state. Utamo jeidi. Ne utamo jeidi. Kajeri gocho. Nini kejapo umangani ono ojo. Program anu wakaka timbre. Kuro wako wote video kwa memani e posta. Jato mania posta no la do chodongi. Togengi fans magi kadongi. Yes. Kuro wako wano program. Sadi kuro wano enos katoto. Enos katoto tafadhali. Enos katoto. Bila kusahau. Warka indigi Elvis Kadori. Ako ndani ya nyumba. Jadiba wachani Elvis amo mozua ya wajadiba wachani Elvis amo mozua. Alafu pale wali ngane jana. Steve Jana pia yuko Pastor Wargi Steve Jana. Ilano. Magijo problemo yuoro ya dewa. Maybe ngeo ni ya dewa ni function. Yes. So gewacho ni ya dewa jarwa. Ya kawade wayuore. Wayore by the way. Kata kama diwa oge posta. Ya kawade wayuore ya dewa. Watu wanaokuwa kwa unyenyekevu. Na mama donda wao kana. Ijaga. Tafadhali inyalo irido ni matete cho ade. Gino ditime odi. Iro mwado wakae mana iro mar shisha kede. Iro mar shisha kede. Mane iro mopu Waj mar yuayo rosta ya ka kwadwa. Manoraj. Don kata ini neno kode kanyo ni inadhuru afya. Inadhuru afya. Sasa rekodi kini shisha inadhuru afya. Shisha ndekene ya. Tembea at least one part. Wapi makofi ya shisha ndani ya nyumba? Haya. Enos katoto. Nitie jomodo okule okoge jotomemanka. Jotomemani tie posta. Wangi breka ya modo. Wapi makofi ya breka ya modo. Alafu wangi pim dogo. Wapi makofi ya pim dogo. Alafu wangi simu chida. Wapi makofi ya simu chida. Alafu kenda wangi Jennifer ya Ugenya. Wapi makofi ya Jennifer ya Ugenya. Alafu kenda wangi Lawi ya Kabonyo. Wapi makofi ya Lawi ya Kabonyo. Alafu kenda wangi Queen ya Dewa mwenyewe. Wapi makofi ya Queen ya Dewa. Alafu kenda wangi Freddy ya Kadongo. Wapi makofi ya Freddy ya Kadongo. Alafu wangi Enos Katoto. Wapi makofi ya Enos Katoto. Alafu wangi JD Kajeri. Wapi makofi ya JD Kajeri. Koro wakaribisha Enos Katoto. Sindio? Alafu bila kusahau jopome mwalimu wangi Elvis Kadori. Elvis Kadori tume por uto. Alafu wangi Steve Jana. Wapi makofi ya Steve Jana. Tendo leo. Tafadhali sani makoro kiwa fujalia tema yako no simadito wei. Yuane sisa chien sisa. Iyo sisa. Nipino gire kwa pangili. Nipino gire kage. Sawa onge go. Sawa onge go nike saraj. Nipino gire kui. Ibele gire kinyua itateli. Neja piano benyera ni heko. Icho laka kichu. Sisa maka uono. Sisi nufani. Achiel. 1,000. Iwae bali kendi mo niwingi. Baba kenda 1,000. Wale. Lete yangu na nini. Wole pili. 1,000 sisa. Lete yangu ya pengele 1,000. Moja tu usilete. Mint. Alafu tafadhali lete asiekani. Mane. Papa jaka bariki mato sisa kipielo maraji. Sepakoko ikore. Adwa nigetemne ya. Shilingi 1,000. Adwa nigetemne ya. Nitilo gini kuli. Sama
kela klasa rio mabiro, achela me. I am not sending us a tour pacha 1,000, tafadhali. Adam gisto, kela klasa chela, kadua machate, adua klasa chela mario. Adia mwe, all klasa chela mario. Gisto.
Ya. Chielo pende sache midu uyu wa urkaje. Negi sungore gibe girito ni jio chokre. Jio chokre. Kuogi chokdi ibe kibro chokdi. Ya. But maybe owa chiel. Ya. Ere jawaya. Jawa una no nyithindo musungoro negede. Nyithindo gi. Kiny ka. To nyathi oseriembi. Nyathi wege ni chunye tin ka chuny levi more. Ichako wacho adieri. Ichako wacho adieri. Nyathi wa chunye tin ka chuny levi more. Ichako wacho adieri. Nyathi wa nyalo riembi kata pok ichiewo. Gi SMS. Mano angi kode koso miyo wa balance. Poko tiek chulo. Pesa to adieri to wacha kata pesa okuogi wao ya pesa. Donge nikech donge chiemo to chiemo pile. We kono jatendi balance. Chiemo to chiemo pile nyadhiwa. Tim dogo dwa miyo wachiel mashot. Ichako ni Tiburo. Gisewinje gi e YouTube. Chap. Jogita. Mondo Steve Ojanam gi Elvis Kadori. Bego na bewa to doge. Kweni rada. Kweni rada. Wapi makofi ya Steve Ojanam? Wapi makofi ya Elvis Kadori? Sheria ni watu kijomadi ya posta. Kejogyo la doshoni ita. Sawa. Twende kazi. Alafu Lawi Jakabari pia yuko ndani ya nyumba. Wapi makofi ya Lawi? Thank you very much for coming. Lawi Jakabari sio mondo ting'o gi gari ma impossible. Wekeko jig Lawi. Lawi koidho personal to ong'ok. Kati Lawi kona come in or marry. Ensure you sign your safety belt. Bado Lawi ong'ok. Anchimbo Lawi ubira rego ni DCI. Karaka ulubwewe ile walo bwewe. Oyudo kwa tawe ni cameras ga. So
makofi ya Steve Ojeda. Alafu kumbuka pia nikindo punde mobi hiyo mkuogo. Mapodo gocho ne kombe. Sani ko ndaki be ni wangaro. Ni ba Steve Ojeda na Elvis Kadori. Kore kajo punge gobino jo punge mkuogo ka. Jo punge ba chokolita. Nyaka punge stay. Awinjo ka Viveka kona ni pokomoso kwinya ndewa. Viveka. Nyara Amerika obudo ga loka. Adwani sama Steve Ojeda mbiro. Yes. So Viveka adu team mare. Viveka team. Gima chwanya ka Viveka eni kubiro to kogolo ga pesa ne gino chwanya ga sana. Team ka pesa moko no segolo gola ni 10,000 itiyo go. To koro neno ka gima odoko. Koro chwanye. Sama Steve Ojeda mbiro to Queen Nyandewa bimondo koro lug ni Madam Viveka geni ni kiaji. Queen Nyandewa kuja. Yebi amondo be omi pesa. Queen Nyandewa chobe gani? Queen yo. Maboka ubandilido dege ru. Useka ubandilido dege ru. Room to no de no kana simbe kono. No de room kano simbe. Kejo moko ko winjo room. Karo duk. Inyalo be room chajo simu ni kalo gi simbi. Wochene kende chalo tega mimo kugumu teta yole. Wochene kende chalo tega mimo. Let us take this opportunity to call one and only Dr. Reverend GHCBCA, RCTA, Excellency, Physics. High Excellency Dr. Madam Viveka. Yes. Bia sabu biro no. Yes. Inyalo go waya matin mondo sibo doji. Ibo ni ko nyako manyako. Ngeyo moko wacho ni nyako no ber koro ne Madam Viveka. Koro nene uru. Ade mange Madam Viveka ile kiae. Ade mange Madam. Wachana Kiswahili. Hii weri ya Kiswahili. Ini weri ni Kiswahili. Weri ya Kiswahili winje kake hivi. Wade msifukato wade. Sokito viwe kidogo. Fredija kadogo vija ka Euro. Uki Kiswahili ma. Wacho ni dade kimame ye. Pamzungu melo walo. Ato kama ko microphone. Umali weri Kiswahili. Hit molo ya tu muli ukidoluo. Kwana bi. Madam Viveka tafadhali. Madam Viveka kuja. Madam Viveka bi. Madam Viveka. Ogo lo pese bank. Dogenya lo kajikedo. Chwada ne matei mari Steve Ojeda na msamu. Twende kazi. Steve Ojeda. Wapi makofi ya Steve Ojeda na mtafadhali. Steve Ojeda. Alafu Elvis Kadori. Adwani gona hii wa chama. Twende kazi. Madam Viveka. Madam Viveka vino que Sharon Benal. Sharon and Madam Viveka.
Wewe